تماشاوان هجاج Ankaram derbaسی کلن آلمانیا دبن دکتر نایف بزوان چاودری سیاسی و پسپوری تکلین ناف دولتی لگل منه ام دیل سر کارویدانین هفدیتنا بایدن و اردوان با خطن دم باش دکتر نایف دسپیک ده جوی پرسی دسپی بکم گلو نها بین امریکا و ترکیه اردوان بمهان لهیبی بگو هفدیتنک لگل بايدن بيك بينا بس تلفونك ورقرت بايدن او جي قريداي جنوسايدا ارمنيان اف هفديتنا قول بروكسل جي لدار كدي دي چرچويا لوتكيا ناتو ده چيبوم دكتور نايف قالو اف هفديتن دي بيوين ديندنا بينا امريكا و تركيا ده قالو برهمك اريني بو انجامك باش جي دركت تشاوادن نرقينا بله براستی دماغ مریو کنسپت ناتوی آکو نو بنره سه خاله سویکی درتن پیشی یک ناتو دخوازه کو کنسپت اولکاری برفره بکه جنوبا تعریف بکه مثلا وک میناک مثلا سايبر امبيجن ايريشن سايبر وتشتيو ساجي بكن هوا مثلا نوا بيبا اولكاري دو ناتو دخوازه لسر دجبريا چين و روسيا خطكي نو آوا بكه وسسي دولت ناتو دخوازن كو ناتو وك هزكي نورماتيف هزكي كش بو ديمقراسي جبو مافي مروفا واللي همبر رژیمن اوتوکرات و پوپولیزم فیلباز نه وقت ملوان هر سه خالا دنیره دنوان هر سه خالا داجی ملون نکاره بیجه کو استراتژی ترکیه آلمانجا ترکیه و امریکا ناتو هفدگرین بله بشه کو لسر الهف بکن هنه اللي بله ده اصلی خدا مرف قاده هفبش لسری کو خبات بکرین قاده زور باش مریم نابینه براستی. دکتر نایف نها وکیت دست نشان کری دا خویانیا انجامیا لطکیانات و ده حتی دست نشان کرن کو روسیا سکنا روسیا مجارک سرکش بوی ناتویه دوی بابتی ده گرم بگرنه ده سنها ترکیه لپیوندین ترکیه لگل موسکو و واشنگتن مروف تماشه دکه پیوندین آنقره لگل موسکو گلک برفرهتر حتی لسر ساحه گلکی نزیکتری هفودونه یعنی ولاته که اندامی هف پیمانی ناتو گو جهید مدیا امریکا و اوروپا همی که دل سر وی بابتی هات راوستاندن گو ترکیه جنرخ ناتو دور کتیه اندام تیا وید ناتو ده تنی لسر قاغزیه گلو يعني تركيا دي جوهرينه كي بيك بينت في چرچوي دجبر گو تركيا بخوجي بشتاري في داخويانيه بونا في تركيا جد في داخويانيه ده درباز به دي براتيك ده تركيا دكاري برانبري روسيا سكنك ديار بك يا چرچواناتو دكتور نايف او پرسكي گلك بيوسته براستي جبر كو يعني تركيا دسلاتاریا ترکیه رژیم اردوغان دبی کو بریاره کی بده که اوی لسر هوالبندیا روسیه بمشینه انجی اوی به ولات روجاوارا لسر چرچوا پیمانا ناتو بمشه دبی بریاره کی بده نه نزلاله که اوی بریار کیجان اوای به ستاند لیبری هندشتنه دنوا ترکیه دا وان 10-15 سال داویه دا هزین Avrasya'yı gelek kurtun. Yani heze konu duhasın bağaya ki stratejik tekliye xo Çin'e ra u Rusya'ya ra deynin zede kurtun. O ana nava deselatariye da nava bürokrasiye da nava leşkeriye Türkiye'de ev kes gelek kurtun. Jbovici ev problemi ki gelek peviste geremerev ka تماشا بکه آنجی بشوپینه که گلو چیز جویادری لی مجاره که دینی گرند بریز بزوانها پشتی هفدیدنی Erdoğan daxuyaniye ki
روژنەمەوانی دا دەست نیشان کرد و دەسەک ناخۆ بەرامبەری S400 دا بەردەوام دکن ئالیە دنجی دی پشتگیریە هەسە دەدە و بابەتەکەی سەرەکەیش بۆ تورکیە شخۆ بابەتا کورد gelek mühîmeş بۆ تورکیە تو dizanî yanê niha gava sekna aliyan di mijarê navendî sereke herî giring de weke hev û dû berdewam dikin gelo ew nakokî dê çawa çareser bime di nav bêna Washington û Ankara'da? Belê ji bo ku çareser bibin ew mesele du tişt lazim in ya gere NATO dev ji konsepta xwe an jî Amerîka dev ji siyaseta xwe berde an jî Türkiye siyaseta xwe bigerîne an jî me kare bêje opsiyona siya jî rejim bê guhartin li Türkiye yani deselatiyekî nû ev rejima ha deselatiya Erdoğan here û deselatiyekî nû were li Türkiye li digel vana da ez bawer nakim ku diwan meselê sereke da li hev bikin lê belê Türkiye ew awayekî dinê dixwaze lêstikê dinê ava bike ew jî li ser jeopolitika Türkiye li ser teknolojiya milîter ê Türkiye li ser artêşa Türkiye dixwaze ku li ser wê xwe hinek xetên hevbeşt di nava xwe Amerîkada ava bike wek mesela ewlekariyê an jî mesela ewlekariya balafirgeya Kabulê Afganistanê di ser meselê wisa da dixwaze ku yani signal bide ka ku ew dixwazin دکتۆر نایب dixwazim mijarekê din jî em biaxefin ku çerçeveya vê civînê diyar dike niha berî civînê sêzdehê mê Serokkomarê Erdoğan li Firoxaneyê daxuyaniyekî rojnamegerî da berî got biçe Brükselê got ku Joe Biden telefonî min kir bi telefonê me qise kir rewşa cenosayda Ermeniyan 24 Nîsanî anî rojevê ev mijar mijarekî gelek giring ji bo Tirkiyeyê em dê vê mijarê bînin civîna li gel Biden piştî hevdîtinê gava ku daxuyaniya rojnamevanî da Serokkomarê Erdoğan rojnamevanekê ji wî pirsî got ku gelo ew mijar hûn axeftin di hevdîtina li gel Biden de mijara 24 Nîsanê jenosayda dijî Ermeniyan bersiva Erdoğan ew bû elhemdülillah got em neaxeft belê nirxandina wî ştê bikir belê niha dûr de tiştekê heye Erdoğan pêwîstiya wî heye ji bo ku deselatariya xwe baş o pêwîstiya wî heye û ji bo meselê ekonomîk aborî çareser bike tekiliyê xwe bi Amerîka re bi taybetî û bi welatên Ewropayî re tekiliyê xwe baş bike ji bo wî naxwaze meseleyên ku krîz derxin naxwaze wan mesela zêde wêne rojevê ji bo wî jî ku ew mesele nehatina rojevê ew meselê ji bo Erdoğan wî awayî yani li hindir em dizanin li Tirkiyeyê gelek tiştên tund hatin gotin gotinê tun hatin gotin Doktor Naif mijarek ku di medya Ewropa medya Amerîkada hat girtin adestan tu zanî piştî hemû hevdîtinan medya mezin ya Ewropa Amerîkayê nirxandinan li ser civînên rojnamegerî bixwe pêktîne medya di wê baweriya de bû ku stres nerehetî di sekna Recep Tayyip Erdoğan da xuya dikir diyar e ew civîn ne bi awayekî gora dilê wî derbas bûye tu çawa dinirxînî Doktor Naif Bezgû Belê yani ji hêla psîkolojiya dîplomasiyê re gelek problem gelek tişt çêbûn bi rastî ji bo wî jî ew fotoğrafê ku di Financial Times da derket û tiştê wisa evana em bêjin wek psîkolojiya dîplomasiyê ne lê dixwazim bi rastî gotinekî bêjim ji bo min gelek pêwîst e ji bo ku Tirkiye tekiliyê xwe bi dewletên bi Amerîkayê re û dewletên Ewropayî re baş bike pêwîst e ku Tirkiye dev ji dijmintiya Kurdan berde û ji bo ku Tirkiye jî dev ji dijmintiya Kurdan berde pêwîst e jî Kurd nava xwe da yekîtiya xwe biratiya xwe ava bikin
ez dwe bawerê dame piştî wê ew gelek tişin bên guhartin ji bo Kurdan jî ji bo Tirkiye jî yani Türkiye nikare li ser dijmintiya Kurda tekliyê xwe bi Ewropa ra û bi Amerîka ra bi awakî baş ava bike li gorî baweriya min ji bo wî jî ji bo ku ev siyaset jî bê guhartin û Tirkiye dikaribe meselê xwe aborî û hindirî û derbayî çareser bike ji bo wî gere bi Kurdaran li hev were ji bo ku Kurdaran li hev were gerek Kurd bi xwe nava xwe da li hev were Belê spasiyat dikim Doktor Naîv Bezwan çavderî siyasî û pisporî tekilîn navdewletî Goşkölnê te mêvanê me gelek spas ez jî spas dikim